Novi lɔlɔ̃tɔwo le Kristo me dzidzɔ tɔxɛ aɖe wònye nam be míegato ko be míagadzro Mawu ƒe nyatsi la me. Edzɔ dzi nam be míegado go le evenyigba tsivi dzi ke ne míele mía yome ko ke míanɔ Mawu nya sem. Toe gbɔ be ewɔ sue aɖe nye be gava ƒom na mi kpɔ gake egbe. Aƒetɔ gaɖe mɔ be ne mava ƒo na mi ta dzidzɔ tɔxɛ aɖe ye wònye nam. Hafi míayi ɖe wɔna sia dzi la, míado gbe ɖa. Mawu ŋusẽkatãtɔ dɔmenyuiwo kple amenuvela ƒe Mawu, kafukafu kple akpedada ye dzenɔ, woakafu woado ɖo dzi. Wònye amenuveve ƒe Mawu, wònye Mawu si kpɔna nublanui na mi ta fofo. Mekɔ ame ɖe sia ɖe ƒe agbe kɔ le asi me tem nɔ, nakpɔ nublanui na mi eye naɖe mi le esi nyi vɔ la me. Fofo, kɔ viwò Yesu Kristo ƒe ʋu la eye nakɔ aklɔ míaƒe nu vɔ̃wo, naxɔ míaƒe gbedodoɖa sia to viwò Yesu Kristo me. Amen. Ke nɔvi lɔlɔ̃tɔwo, via le yi ke megblɔ nenema dzidzɔ tɔxɛ aɖe wònye nam be mi kple mi megava do go. Egbe medzi be míagadzro Mawu ƒe nya me eye míaƒo nu tso dzimetɔtrɔ. Dzimetɔtrɔ nye nu vevi aɖe ale gbegbe be ele abe ale yi ke amegbetɔ mete agbe nɔ ge ne menu etsi nene o. Ta ame yi ke metrɔ edzi me o la, mete ŋu axɔ agbe mavɔ o, makpɔ agbe mavɔ o. Ke ame si trɔ dzime la, ame ma eye ake ɖe agbe mavɔ ŋu. Míaxlẽ nyatsi ɖeka le Yesaya ƒe agbalẽ eta 45 kpikpui 22. Mi anyigba ƒe mlɔenuwo katã, mitrɔ ɖe nunye eye mina woaxɔ na mi, elabena nyee nye Mawu, ɖeke megali o. Bega keke mi anyigba ƒe mlɔenuwo katã, mitrɔ ɖe nunye eye mina woaxɔ na mi, elabena nyee nye Mawu, ɖeke megali o. Le nyatsi sia mea, míese gɔme be Aƒetɔ le mía yɔm, Mawu le mía yɔm be míatrɔ dzime, be míate agogo ye, ale be ne wòate ŋu axɔ na mi. Mawu ko ate ŋu axɔ na mi. Xɔnametɔ bubu aɖeke meli o. Ke ame yi ke trɔ dzime, ame yi ke gogo Mawu, ame ma eye wòaxɔna. Ne metrɔ dzime o, ke do dzesi be ke nu vɔ̃ wɔla ye nenye. Ne metrɔ dzime o, ke do dzesi be trɔ̃subɔla eye nenye. Nu katã megblɔ nenema, elabe hafi natrɔ dzime la, edze be nado dzesi be yenye nu vɔ̃ wɔla. Ke ame yi ke medo dzesi be yenye nu vɔ̃ wɔla la, mete edzime trɔ ge o. Elabe edze be ado dzesi le ɖokuiwo me be nu vɔ̃ wɔla eye yenye, ta be yehiã be yeatrɔ dzime ale be ne yeake ɖe agbemavɔ ŋu. Nu vɔ̃ nye agbã yi ke ƒona agbetɔ ale gbegbe, yi ke ƒe kpekpe yi zina ɖe amegbetɔ ƒe luvɔ dzi ale gbegbe be ate aɖo yiyia me ƒe kesinɔnu ɖe sia ɖe gake akpɔ be mele vovo ge o, elabe wo luvɔ la ele kpekpem, wo luvɔ la ele kpekpem, elabena agbã geɖewo le wo luvɔ dzi. Míaƒe nu vɔ̃ wokpẽ ale gbegbe be
ne me trɔ dzime eye ne ɖe asi le nu vɔ wɔwɔ nu eye ekɔ wa gbe kɔ na Mawu to Kristo dzi o la ke mete ŋutifafa kpɔke o mete akero agbemavɔ ŋu o yeta fofo nye o dada nye o nɔvi nye o fo nye o katã le Kristo me nɔvi nye o kple fofo nye o le Kristo me enu vevie wònye be míatrɔ edzi me. Nyemenya ne wò ame yi ke le nye kpɔm le gaƒoƒo mea eɖo dzefi be nu vɔ wɔla ye nenye ke nenye be eɖo dzefi be nu vɔ wɔla ye nenye la ke ehiã be natrɔ dzi me le Yesaya ƒe agbalẽ eta bla ne voatɔn kpikpi bla vevelia wole anyigba blibo yɔm Yesaya ƒe agbalẽ me Mawu le anyigba blibo yɔm le afia be anyigba ƒe mlɔenuwo katã anyigba blibo yɔm anyigba ƒe mlɔenuwo katã anyigba blibo katã ne wòadzi Mawu ƒe mɔ ne wòadze Mawu ƒe yome ale be ne wòate akero agbemavɔ ŋuti ame yi ke medo dzesi be yenye nu vɔ wɔlɔ mete abia sɔsɔke o ke ame yi ke do dzesi be yenye nu vɔ wɔla ye wòbia sɔsɔke na eƒe nu vɔ la ame ma ye akpɔ nu vɔ ƒe sɔsɔke ke edzimetɔtrɔ la edzena ŋgɔ ne nu vɔ ƒe sɔsɔke ke ame yi ke do dzesi be yenye nu vɔ la ye axɔ nu vɔ ƒe sɔsɔke ale yi ke efia yina la ne edzro Mawu ko míegale dzu nɔ ge mele eme deke na mi ke efia ne nyɔ na mi le míaƒe nɔƒewo ŋdzi ne nɔ na mi nyui le míaƒe nɔƒewo hã míagblɔ be aƒetɔ ƒe amenuveve ne su mía si eye míalé be ne mía ɖokuiwo eye Mawu ƒe vɔvɔ ne nɔ míaƒe agbe me Mawu ƒe vɔvɔ ne nɔ míaƒe agbenɔnɔ me ale be ne míedzi mɔ la woado dzi si be Mawu ƒe vie ma va yiyim ta kafukafu kple akpedada ye dzi na Mawu be míedo go le egbe ƒe ŋkeke sia me míawu esia nu si ale yi ke míedze gɔme kple gbedodo la Mawu ŋusẽ katatɔ míeda kpenɔ ɖo gaƒoƒo sia ta kafukafu kple akpedada ye dzi nɔ meda kpenɔ sia ale si enɔ kple mi eye wogatsɔ wo nyati kɔ na wo dukɔ la to dzinye fofo ame si ase enya sia la nenye be ame aɖe do dzesi ɖe me be yenye nu vɔ wɔla la ke akpɔ nublanui nɛ eye atsɔ eƒe nu vɔ sɔke Mawu gbe ɖe kafukafu kple akpedada ye dze nɔ wakafu woaɖo ŋkɔ ɖo dzi yi sia yi naxɔ nyaƒe gbedodoɖa sia to viwo Yesu Kristo me amen.